Suta. Toile Chi Soyatana Digdo, Nyawa FM Sacho Kuputicum Megahertz YouTube channel. Sada the Thona Nepal Basa Samata Janawayatana G. Narestetmi जी संजिला महर्जन नप प्राविधिक संयोजक दो रोबिन महर्जन थौ नेपाल सम्म छिन्ससम्म पेचदा गुला थौ चौथी तिथि 2078 साल साउन 28 गते बिहिबा अधे 2021 साल अगस्त 12 तारिख तिखा Anyanadisa, Mumubuka, Lipango, Nipego, Nimpiga Putava, Danianka, Sweet Pesavache, Hamesita, Corona, Sankraman, Pusti Zugudu, Swasti Montralea, Katachin, Kudo, Kusawa, Ni Kumesico, Parisian Yaguli, Sweet Pesavache, Hamesita, Corona, Sankraman, Pusti Zubuka. At Hewan, Nipego, Corona, Sankramana, Swimo, Sigudu, Satin, Jasavache, Yama, Corona Mukta, Zugudu. सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी राष्ट्रिय सहमति जुइमाटका तयारी गुडो मिगा बुधबार ठगुहे कार्यकक्ष पत्रकार पिनाप खलाना दिसे वेकल एमसीसी राष्ट्रिय सहमति जुइमाटका ठागुडो एमसीसी या विषयले जी तटस्थ ढंग अध्ययन याना चना गुडो ठुकिया त न्याने यंकेको सन्दर्भे जी चाहे जो राष्ट्रिय सहमति जुइमा छया ढासा ठो जनता पिनेको छे ठेनेको विषय ख वेकल तयारीको ख ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा फुसाल सरकार 20 युनिट तक मोटर चेकिङ गरेको विपन्न जनताले से विद्युत शुल्क मक्याएको योजना न्याका दिएको दो मिगा बुधबार मन्त्रालय गोसागोको पत्रकार सम्मेलनले वेकन आयातित ग्यास यात विपन्न ग्यासे विश्वदेशीय उत्पादन जुइको विद्युतीय उपभोग अपोकित अभिप्रेरित यात विद्युत महसुल दरे समायोजन याएको निर्णय जुको जानकारी ब्यादिला लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरजन ठौ निने सोटा इ टक मुख्यमन्त्री या नीति दाबी या त इ बियोगो मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल मिग राजीनामा बिटुङका नौम मुख्यमन्त्री दाबी या त दलते त प्रदेश प्रमुख शेरजन मिग आह्वान याना दिएको ख राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओली तटरङ्गो भ्रष्टाचार काण्डे छानबिन यात सरकारले के माग क्यागो राष्ट्रिय सभा मिग बुधबार जुको बैठके नोवाएको छुले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले या सांसद ओली डेन्यक तटरङ्गो भ्रष्टाचार काण्डे निष्पक्ष छानबिन यात माग क्यागो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिका यात दोष बिगु जाम यात आग्रह याना दिगु दो प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायपालिका यागु फैसला समाज व नागरिक लिसे अभिप्रेरित जुइगु जुइव ओके यात दोष बिगु ज्या या मजुगु तर्क तयारीगु दो नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद मिग बुधबार येले गोसागुगु छबु ज्याजोले नोवासे वेकन न्यायपालिका न्यावले न समाज यात सोया फैसला याना चोनिगु जुया ठुकी यात दोष बिगु ठ्या मरुगु टका तयारीगु दो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठगु पटफाड ललन हाकासे नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङ ठट विश्वास यापिन्ट निराश मयाकेको ख ठ्यादिको दो पटफाड ललन काएको छुले सम्बोधन यासे कार्यकारी निर्देशक खिसिङ ठोपाले अझ तठङ्गु चुनौती दु ठ्यादिसे ठमा ह्याप्ले चुनौती यात स्वीकार्यना वयागु ख ठ्यादिको दो वेकल ठ्यादिको दो थोजिको व्यक्तिगत जीवन यहाँ टक्ले कठिन हाथ्याय इ ख नुगु जो सही ज्याया बोले बोल लका न्याउने सरकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन यानावा चोंगो जाँचे भोटिकया चोपी बोमिटेट कोभिड-19 विरुद्ध खोप बिगो जुगुडो स्वास्थ्य सेवा विभागीय बाल कल्याण तथा खोप महाशाखाया प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम या कठन त्रिविपाखे सञ्चालन ज्यावा चोंगो जाँचे भोटिकया चोपी बोमिटेट तत्काल खोप बिगो निर्णय जुगु ख खोप काटा प्रेस पत्र अनिवार्य जुगु वेकन तयारीला सरकार श्रमजीवी पत्रकार नीति हे उल्लख टका टकय दुर्घटना बीमा याना बीमा प्रिमियम 50% रकम बेहोरे याइगु जुगुदो सिया दरबार मिग बुधबार चंगो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि सम्मति बैठके नोवासे संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय निमित्त सचिव दिल्ली राम शर्मा परिवर्तित सन्दर्भे श्रमजीवी पत्रकार नीति ने उल्लख टका टकय दुर्घटना बीमा याना बीमा प्रिमियम या 50% रकम नेपाल सरकार बेहोरे याइगु टका ठ्यादिको दो हाक्न अफया वगो कोरोना महामारी पनेगो लागि सरकार बहनी चाटा इ लिपा गाडी चले मयाकेगो टका यागो निर्णय याटा पेखेन विरोध याना हागो दो सोनी गया सोम सिडियो पिन्छ ठौ बिबा निसे सोनी गया दुनी गाडी चले मयागो टका सूचना जारी यागो ख कोरोना संक्रमण बारे ज्या याना चोपी विज्ञतेसा तासा सिडियो टेगो ठोर निर्णय या विरोध यागो दो साझा प्रकाशन महाप्रबन्धकीय साहित्यकार प्रहलाद पोखरेल नियुक्त ज्यादिगुदु साझा प्रकाशन संचालक समिति बैठकमा प्रशासनिक क्षेत्र समेत यको यनादिमा पोखरेल त महाप्रबन्धक पदे नियुक्त यागु ख
परंपरा यात निरंतरता बिगो कथा मिग सुथ निसे सुरु जुगु बोगी मिग सुथे कोचाको गुडो मिग यलया तेता ठोर न्याको बोगी कोसा ट्वा इका लखटवाले ठेंका कोचाबु स्थानीय विपिन शिल्पकार तया दिगो दो देदस गुलाठो पारो के वन सुथ नापा दना मटिया न्यागो सुरुते परंपरागत बाजले से नेको पुया बोगी वनेगु यागु ख ठुकुसी मटिया पदौ 8 गते लागो दो खोपे नवदुर्गा जात्रा प्याखमा सञ्चालन पिहावको समस्या समाधान जुगदो खोपे नवदुर्गा दियो छय नकी लेगु ज्या पिहावको विवाद नयाँ जात्रा समेत अन्यले लागु ख विवाद जंकेत जुगु खला बला लिपा आ नवदुर्गा छे दियो छय नकी पदे इन्दिरा वनमाला नियुक्त ज्यादिको दुसवे नकी पदे दावियाना दे म हरि गोविन्द वनमाला या छेजया त मेगो न्यादले पापा बिगो सहमति जुगु ख खोप नगरपालिका या वडा नौया वडा अध्यक्ष रविन्द्र च्याखो कनाडेला Akna pinta chuna sala suza biadi masa comment section ewana biadi fai na photo video ya ta like share na channel ya ta subscribe ya na disa thauya Nepal Bhasha Samachar thane ko jagudu प्राविधिक संयोजक रोबिन महर्जन या त यको सुबेपिसी जी सञ्चला महर्जन अले जी नरेश थेतमिया तना वनेटा उजा बियारिसा थौया छेगुदी पिजुमा सुबे जय माबा